Girtena duwazeyînî roj Radyo Wan FM destpêkê Sernûçe. Amerîka û Rûsya û dostên Sûriye li New Yorkê dê bicivin. Erdogan bi tundî êrişî Beşar Esed dike. Hewlêr, Bexda û Washingtonê li ser operasyona Mosulê li hev kirin. Netewên Yekbûyî nikare çareseriyekê ji penaberan re bibîne. Dem baş. Biryara her yek ji Amerîka û Rûsya û welatên endamên koma dosên Sûriye li New Yorkê bicivin. Rejîma Sûriye duhduşemê 19 Êlûnê ragihand ku agirbesta got bi rêkeftina Mosko û Washingtonê hatibû ragihandin bi dawî hat. Li gor berdevkê Wezareta Derveya Amerîkayê Mark Toner diyar kiriye bêguman dê civîn giring be ji bo helsengandina rewşa rêkeftina di navbera Amerîka û Rûsyayê de. Koma dostên Sûriye ji 20 welatan pêk tê, Tirkiye û Erebistana Siûdiyê jî endamên wê ne. Civîn berya rojekê ji kombûna Encûmena Asayişa Navdewletî tê got dê têde rewşa krîza Sûriye û agirbesta got li wir hatiye ragihandin gotûbêj bike. Dê Wezîrê Derveyê Amerîka John Kerry û hevşanê wî yê Rûsî Sergî Lavrov jî dê civîna Encûmena Asayişê de amade bin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan êrişî serokê Sûriye Beşar Esed kir û got çima hinek dewlet vî qatilî diparêzin heta Esed hebe aştî li Sûriyê pêk nayê. Erdogan ku ji bona civîna civata giştiya netewên Yekbûyî çûye Amerîkayê ji ajansa Reuters re axivî Erdogan derheqê rewşa Sûriyê de êrişî serokê Sûriye Beşar Esed kir û got heta Esed li ser kursiya desthilatê bimîne aştî li wî welatî pêk nayê. Serokkomarê Tirkiye ku heyamekî ji Esed re digot birayê min yê ezîz hêrsa xwe anî ziman û got çima hinek dewlet vî qatilî diparêzin qedera Sûriyê di destê gelê Sûriyê de ye divê cîhan ji Sûriye re çareyeke bêyî Esed bibîne. Erdogan behsa rêberê Cemaeta Gulen Fethullah Gulen gol Amerîkayê jî kir û got eger Amerîka bi rastî hevalbendê me ye divê êdî ti bihaneyek wan bo girtina Gulen nemîne. Li gorî daxuyaniya li ser malperafermiya serokatiya Herêma Kurdistanê hat diyarkirin ku li Salaheddînê bi serpereştiya serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî civîneke sê alî hat li darxistin û di civînê de operasyona kontrolkirina Mosulê hat axeftin û hat destnîşankirin ku Hewlêr, Bexda û Washingtonê li ser operasyonê li hev kirin. Dê daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku hêzên pêşmerge, hêzên Iraqê û hêzên hevpeymanan dê civînê de ji bo têkşikandina Daişê ya li bajarê Mosulê li ser operasyona hevbeş li hev kirin. Her wiha hat derbirîn ku di beşeke din a civînê de behsa hûrgiliyên kontrolkirina Mosulê hat kirin û hat gotin beşdarbûyên civînê ji bo operasyona azadkirina Mosulê li ser çawayiya hemahengiya di navbera hêzên pêşmerge, hêzên Iraqê û artêşa Amerîka û hevpeymanan de li hev kirin. Hat eşkerekirin ku çend berpirsên ewlehî û leşkerî yên Herêma Kurdistanê balyozê Amerîkayê li Iraqê Douglas Lehman, fermandarê hêzên Amerîkayê yên li Bexdayê General Stephen Townsend, balyozê giştî yê Amerîkayê li Hewlêrê Kîn Gross, şêwirmend û berpirsên leşkeriyên Amerîkayê û her wiha cîgirê serfermandarê artêşa Iraqê Abdul-Emîr Zeydî û çend berpirsên din ên leşkerî yên Iraqê beşdarî civînê bûn. Rayedarên 139 welatên endam di neteweyên Yekbûyî de nikarîn çareseriyeke mayîn de ji serpêhatiya penaberên li cîhanê re bibînin. Li gor amarên fermî li seranserê cîhanê 65 milyon penaber û derbider hene, ev hejmar jî amaceyeke bo krîzeke mirovî ya herî dijwar ji serdema cenga cîhanî ya duyem ve.
ده یکمین روچا جوینا کوملیا گشتی یا نتوین یک بویده که تایبته به روشا مروی و پنابران دوشنبه 19 ایلون رایدارن 139 ولات اندام تنه سوزا چاره سرکرنا کریزا پنابراندان بی کو آمجه به طول هفکرن یان پلانک تایبت بکن لگور کو ده خویانیا داویا جوین ده هاتیه. آمار ناودولتی دیار دکنگو لجیهان 21 میلیون و 300 هزار پنابر هنگو لجیانک آرام دگرن بهتر جنیو وانجی جه سوریه، افغانستان و سومالیای نه. ریخستن مافین مروانجی ارخنین تند لرایدارن نتوین یک بویی گرتن جبوکو نکارن چارسریه که ماینده یا لوژیکی ببینن جبوکو سرپیهاته یا پنابران بداوی بینن. جبلی 1 میلیون پنابران 40 میلیون و 800 هزار در بدر هنکو لناوا ولاتین خواه مال و ملکین خواه بجه هشتنه هر وها 3 میلیون و 200 هزار در بدر هنکو جاوری برسوکینه لسر داخوازا پنابریه. گودار رادیو وان اف ام و کم گیان داویان و چین خوی سیاسی لی بلتنامه بردوان. ورزشفانین روج آوای کردستانی لی ولات اردن بجداری ده قهرمانی ناودولتی دادکن. حسن حسین و آگاهی بیتر. ورزشفانین روج آوای کردستانی لی ولات اردن بجداری به ده قهرمان ناودولتی دکن. بریار آدمها به ده نه ورزشوانین دبستانا پلنگن تایکواندو یا روش آوای کردستان بجداریه ده قهرمانین ناودولتی دل ولات اردنی بکن. یک جریورین دبستانا پلنگ تایکواندو بورو داوی راکاند بو گو بریار او 8 ورزشوانین دبستان مها به بچن اردنی او تی بجداریا ده قهرمان ناودولتی دوی ولاتی تا بکن. یا یکمین 21 چوتمه بری ودچه آی دومین جیازه مجداری ل اردنی تی ساز کرن. دبستانا پلنگن تایکواندو ده حفده هزیران ده 1009 لباجار حسک یا روش آوای کردستان هاتیه دمزراندن و هیا نها بردوام دکار خوده. زیدیتری 1200 اندامی وی هنه. هر وها زیدیتری 100 اندامن پلنگن تایکواندو وکا لیستگوانن ناو دولتی لناو یکیتیا جیهانی یا تایکواندو هاتنه تومار کرن. حسن حسین و نفیم. لگهدان رادیو وان اف ام آگاهی داوی درباره نرخ پرین جهانی و زیر با هفکار من سوزدار. دنباش سوزدار. دنباش راس. دما خوش به گهدارین ون اف ام نرخ زیر و دراوا جدیروگا ایروره 20 ماهانها 2016. دلار کرین 542 فروتن 547 لهمبر لیرا سوری. یورو کرین 605 فروتن 612 لهمبر لیرا سوری. ترکی کرین 182 فروتن 185 لهمبر لیرا سوری. زیر 19 و 600 کرین فروتن 21000 لهمبر لیرا سوری. بلی عراسف بون نرخ زیر و دراوا امی وگرن گرینگ ترین سرنوچل جمده. سپاس سوزدار. بله گهدان رادیو وان اف ام و کم گیان داویا بلتنا پایا وید مجمره دوباره سرنوچه. امریکا و روسیا و دوستین سوریه لی نیویورک دی بجوین. اردوغان بتوندی ایرشی بشار اسد دکه. هولیر بغداد و واشنگتن لی سر اپراسیون موصلی لحف کرن. نتوین یک بویی نکاره چاره سریه که جب پنابران را ببینن. بولتنا نوچاج رادیو وان اف ام دنگه من آراس جانگیرش و راحت پیشکش کرن. سپاس با گهداریا و هر شاد بن.